إلى أرواح آبائي وإخواننا من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا مؤلف هذا الكتاب ثم إلى سبي هذا المقام ثم إلى الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي ثم إلى رغباتنا وأنباتكم وأنبات الحاضر وأنبات المسلمين أجمعين ثم إلى روح صبي هذا المقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد خان عبد الله إخوانه ثم إلى رغباتنا وأنباتكم وأنبات الحاضر وأنبات المسلمين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Pak kemana? Waruwiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa ruwiya lan den riwayataken an Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an nyaman Nabi Abdurrahman bin Sukhrin. Idza mata rikalani mati sapa al mukmin wong kang iman darat mongko mubeng-mubeng apa ruhuhu arroe si mukmin haula darihi ing kiwa tengene omahe al mukmin. Kapan? Syahron ing dalem mangsa sebulan. Fatanzuru mongko ningali apa sapa si al mukmin ilama maring barang khalfahu kang khalafa. Atak napa hak nih? Benih mari nafa tak napa ha khalafahu napa nggih ha fatanzuru mongko ningali sapa si mukmin ilama maring barang khalafa kang ninggal sapa si mukmin hu ing ma bayane ma min malihi nyatane saking napa niku bondo ini si mukmin kaifa hale kaya apa yuksimu den bagi apa si ma au kaifa utawa hale kaya apa tuaddi den napa niku bayaraken apa duyunuhu utange si mukmin. Dalam riwayat riwayatake dening Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabu idza matal mu'min darat ruhuhu haula darihi syahran. Etak napa fatanzuru napa fayanzuru ne? Etak kabeh. Fatanzuru ila ma khalafahu min malihi kaifa yuksimu au kaifa tuaddi duyunuh. Jika mayit mukmin telah meninggal dunia, seseorang yang beriman kepada Allah idza mata
jika dia meninggal dunia, darat ruhuhu, maka ruhnya akan mengelilingi haula darihi, sekitar rumahnya, syahran, di dalam masa 1 bulan. Sebulan nikah mayit kela aleng-leng ning sekitar compok ni selama sebulan. Arun orang mukmin ni beri kebebasan tining Allah Subhanahu wa taala. Eyocol tining Allah Subhanahu wa taala aru kela sampai andi kebebasan terode kama baik. Ede kama baik antara kama baik tocuna beri kebebasan tining Gusti Allah. Arun orang seberi iman. Maka arruh kela aleng-leng ning sekitar compok nikah dalam masa sebulan. Maka orang kona bilan gawe ngertenger biasana lampu ni kepetek kapi polana arwah datang, ahli kubur datang, kijak petek to, maksudnya petek demara lambang terak compon, berarti metera ke kubur edelemane ke kebai maus Al-Quran. Yang kau petek to jarang sama terak bene merkuri nika cuma kebai dianti gambaran, karena orang seneng alam kubur neke entar ke compon bi tibi, maka seakan-akan menyambut kedatangan si mayit gela petek temar. Nah, zaman sebulan. Napa saya perlu cross check, congok, periksa bi si mayit gela. Harus datang. Derma caran abagi tang tunyar ya. Kaifa yuqassamu, kaifa yuqsimu. Bagi cara nabagi reda remah. Saya Ali, saya Caca, saya Iyu, saya Tretan, beda pembagian yang kibaneka ilmu faraid. Remajaran. Bila dalam pembagian harta peninggalan si mayit sebagai tirkah daripada si mayit kelaban bener kelaban saya, maka si mayit tenang, aroma sedamai, aroma setentram aben, karena dunia kela bagi kelaban ratah kelaban hukum agama. Tapi ketika dunia ni ke selong polong bisi mayit ternyata kebai rebuan sampai tetilan atau karan setretanan, wah ni ke setambah nyosaki dari si mayit, semakin mesengsara, semakin memperparah keadaan si mayit. Sepun keadaan ngak nikah, kepepet dalam keadaan butuh sodako, butuh kiriman Fatihah, kiriman Al-Quran, kiriman istighfar, ben amal-amal soleh sibuk selain, ternyata nak foto nepatang bajeng keweng urusan warisan. Pertama kali saya tanya lagi, saya congok nikah ting peleman ke jompon selama sebulan, saya congok kada berisi mayit nikah ilama khalfahu min malihi kaifa yuksimu, dari dunia negala timpun mangki ini ka bagi kelaban ratai, bagi kelaban adil, bagi kelaban cara agama, maka si mayit bakal bahagia, bakal seneng, tak sia-sia kok long molong ikabai nak foto. Ternyata sebalik dunia keletat petat tak rokaruan, tak bagi kelaban ratah, tak bagi kelaban adil. Terus dunia ne kebai foya-foya, dunia ne kebai maksiat, dunia ne kebai melanggar daripada napa saya larang tining Allah Subhanahu wa taala, maka si mayit juga norok susah karena abon silong bolong dunia. Abon silong bolong dunia. Nah, oleh karena dinto sangkolen nak foto ni ke dunia, keng tak kalah pentingin sangkolen ilmu agama. Oh masa depan selebih raja boleh, masa depan selebih jauh boleh akhirat. Cek saking sampean beri ke anak ni kebene kun karo dunia na sampean saya bagi bene cuma kendaraan sabar tegel bungko masem-masan. Lau anfaqta ala auladika kunuzad dunya, seandainya kalian berinfak memberikan anakmu kunuzad dunya, gudang-gudang dunia, ben esene beki ke anan sampian, sebeden tunya ne beki ke kanan sampian.
sayafirruna anka yaumal qiyamah, tetep anak ning dina kiamat bakal buru diring sepona. Walakin law 'allamtahumul Qur'an sayabhatsuna anka, maka mun ring sepo kele membekali anak sangkolen anak kelaban ilmu agama yakni ilmu Al-Qur'an, sayabhatsuna anka liyalbasuka tajal wiqar, maka anak kele bene buru dari sampian tapi buru nyare sampian untuk nyabe mahkota kehormatan, mahkota keagungan sabe ning ring sepona kele, karena aben teti orang sing ngerteh barokah ring sepo dua. Nah, kicek sampai kulit sampean ningkel dunya tapi dunyane petat ternyata lupah kering sepona. Nyelametna urunan, muntah urunan burung. Kiai ini apa burung? Mari kula bene omong kosong nih benih Pak. Jadi pada orang tua bine odi sebatang kara. Noro anak ting bola mate. Embuk nega sete, embuk nega mate. Karena saya toro ini tak sanggup saat selamat tenah. Pun ngonceng kula, ya Muslim. Tahu nih seran saya ngonceng. Akhirnya anak si pertama nih entar ke jompo. Nak ngaku neros nabi kula. Oh parak tah, punten ki tangi. Oh mak lek terus ya. Burung gitu. Benih sebab corona benih ki abit sebelum corona nih ka. Ki mon corona lala. Tahu ning sama tu cila gagal panen mon jala. Oh mak burung apa? Setretanan subung saya sanggup. Sak selamatan. Senapa potrana? Tahu ning telok, tahu ning empak. La ilaha illallah. Nyelametin nembuk situng dan teh urunan. Pola na burung tak urunan de kelar ma burung kiai Pak. Masya Allah. Padahal salah kuring sepona. Senikmatin hasil potrana. Lah mangkana cek karo sanggolen dunya anak nikah. Sangkolen ilmu agama, sangkolen akhlakul karimah, sangkolen ilmu agama ni kasih manfaat. Dunya benih ke ngelarang tore sangkolen dunya, sangkolen compok, sangkolen. Mune sangkolen ilmu empon cek kebeter. Sangkolen ilmu ni berarti pon sampian nyangkolen dunya akhirat mune sangkolen bi ilmu ni. Apa sakit Mbak Abdullah ni? Saya sangkol lagi ke trapotrana Sombong nyangkolin apa? Kalau bade sabai kan digoro berapa cek sabai ning taman ni tak toman hasil je. Sangkolen ilmu apa sakit punan? Ada saya kelaparan, haji kapi, apa jombok kapi, masya Allah. Bila ni sangkolen tu nyobapan soki melarat banyak, kan engki. Tadi urusan potrah tore sanggolen dunya tak masalah king cek sampai kula sampean kelero nyanggolen mon sampai tek sanggolen ilmu agama tolos Pak, tolos sengsarong guring tunen ngalam kubur. Kimon bapak sesoki anak dadi rato, kimon anak sesoki bapak dadi rosoro, mon bapak soki anan dadi rato. Kemon anan sesoki bapak nalako palako cik mak bisa majar bapak nah anan nyupir bapak si tukang manol mau ke bareng mon bapak soki anan dadi rato, mon anan sesoki bapak palako ya dek nikmat temen nggak nikah. Nah, mangkan saya congok kada bi mayit ni ke congok tunyan ada rem mencari bagi tang tunyar ya. Bila bagi tak gena kipon sosa bila bagi gena maka eru kelak bekal abali kelaban tenang. Nah, au kaifa tuaddi duyunuhu nomor 2 saya congok der matang otang saware na banja bitang ahli waris le eta aki bisa yo tangi. Bapak nanti otang kang kok jong bojo tak noro otang jan bapak jan anak
Sia otang siapa? Ya bapan kan bapan punya nanti tak bisa nanti nana bapak tangan di tengah ha. Le bapan ben otang cek taki kang kok taki dak kubur nering sia otang bapak beneng kok dermo kada jadi. Ada pasal lah nih keponan. Masih mati dalam Ka'bah, cek karo mati dalam masjid sampean. Mati dalam Ka'bah, keng mati dalam keadaan di otang tetap. Matena si mayit kelak tak bisa membebaskan diri daripada belenggu. Al-mayyitu maghlulun bidainihi, al-mayyitu maghlulun fi qabrihi bidainihi la yafukuhu ila qada'u dainihi. Mayit neka terbelenggu, terkunci dalam kuburna bidainihi kelaban otangah la yafukuhu illa qada'u dainihi, tak bakal muka walaupun selamat na benar dua akin saben bakto tapi mati dalam keadaan otang, maka orang mayit kelak bakal terbelenggu. Maka otang ini bisa jadi neraka na sambian. Otang ini bisa jadi neraka. Tak banyak otang, masih lah tak banyak. Tetap kok beda hisab pernah. Kene otang banyak otang ni. Kaifa yuaddi duyunuhu, dalam cara na mayit kelak bila panyamana si ahli waris dari mayit ni ke cara na nyerahin otang-otang si mayit. Monte serain susah, abali kelaban kebadan susah. Monte serain maka roh daripada si mayit si mukmin kelak bakal bali kelaban tenang. Padahal si otang demi anak demi keluarga, njo kok tak norok ngakan hasil. Padahal kapi anak demi keluarga naring sepon kelak si otang. Telepak tepak dek bareng si haram. Telak ngalak dinoreng, telak ngalak laki bareng si haram. Demi anak ternyata anak tak pentos sekali. Maka otang wajib esaore. Nah, almarhum Ustaz Hasan Basri Seladi nika bila ning sarang pernah diotang raja na tau ning lemebu tau ning senapa. Di potra nyaman Gus Badrut Tamam. Gus Badrut Tamam ini saya cerita bahwa engkau wasiat teh bareng abah di otang dek kancan yang menduk sarang puluhan tahun keng teh temu lah orang berada di mata temu pokon bungkon Gresik sehari lelamba pun teh pangki akhir sampai wasiat engkau takut mati dalam keadaan di otang karena nih wasiat di sehari dah Gresik tahun yang Gresik nih lebar di mati sana kecamatan apa bungkon ini teh temu pokon lada Gresik soro sehari. Tapi karena potra saya soleh nikah amanat wasiat tetap sehari mau otang tak seberapa cuma istihlal istiradha nyon halal ni kewajib hukum benih sebab nominal banyak otak besakoni akhirnya sehari dak Gresik. Tanya aki dari alumni sarang tahun sekian pola bude kancana abah nyaman nikah entak langsung pas saya temu mau temu alamat nyaman karena nyaman Sherlock dia tok sobu nikah mau anak saya soleh sehari mau nenjak karo neng 10.000 karo neng 20.000 sahabat masjid ila potos tak bisa otang nikah wajib sahur ya. Jangan seneng otang, sing lebih seneng otang, le cukup apa? Pacet le betek otangan, repot masuk betek otangan. Monreng orang napa nyaman takok ke pangeran nih kak, nemu otangan nih susah, tuh apa sih saurakin, keng kok mau tahu otang kok tak ngakan kok. Monta otang tak bisa ngengonin anak, monta otang tak bisa nambahin anak. Tapi apa sih seorang gini? Bingung. Kan otang tak banyak. Reng sepo kulen ini kan di otang selama odin tan di otang. Ya lakon karo ida ada rutinan jia lah. Laku apa? Gendeng, jengkang, lisange. Cek sumbut reng tak sumbut. Tak sumbut iya setia andre todus kang goreng tambah tak nyaman tibi kok mun jaman ring sepone sobung Pak asli Pak mun jan kula lecek tak cukup tak mendeng kula sampai atanya leng tak kok bede sik yo tangi sobung lah kuna apa karo rutinan siang malam cukup Gusti Allah
Waduh saya tak buang-buang aku siang malam jon nompok otang. Barung temor, barung berek, tuku lauk, tuku dejo, yo tangi kepi. Tak lem nyaur akhir bi sandi barung catat nyamone peraja. Musa ne beri. Mek tole sering taki tak lem nyaur akhir tole bi tak ada kerena. Malah orang tahu kepi muson di otang beri. Murah tu lewat busuk montek sahur tak busuk wis sahur sebab lah tole si nyaman ning dunya lah todus pun karena banyak orang tahu ning akhirat boleh nah jangan seneng utang mun kira sampian tak mampu himpon je kaje sebedene bae himpunan paham nggih nah teti si mayit nyong ngode remetang utang sahur ya benje Thumma faida tamma mongko ari kalane sempurna lahu kadue si mayit apa syahrun sebulan raddat mongko balik apa si napa niku ruhuhu apa si ruhuhu ila hafratihi maring napa niku ila hafratihi maring keduani yani kuburane ila hafratihi maring keduani ruh fataduru mongko mubeng apa si roh ba'da dzalika ing dalem saune mengkono syahrun hatta yatimma sehingga sempurna alaihi ing atasi mayit apa haulun setahun sampai pendak pertama mari sebulan abali pole deka luang landeen fataduru ba'da dzalik mari sebulan peneka ebri pole bi Gusti Allah beri keluasan boleh tining Allah Subhanahu wa taala si mayit niki sampai haulun sampai setahun si mayit niki beri tining Gusti Allah leluasa untuk tadur aleng-leng boleh fayanzuru moko ningali sapa si mayit man in wong yad'u kang ndongaaken sapa si eman lahu mari sing mayit wa man lan wong yahzunu kang nyusahaken sapa si eman alaihi ngatasi mayit oning tung situng ngareng sepo ke kaulaban panjenengane ke oning sapa orang satu akidah mayit ke oning wa fulan bin fulan tang manto tang kompoi tang ana tang tretan tang kanca tang tetangga oning tung situng sera satu aki sera sama bunga sera semesos satu gia waman yahzunu tahu sapa semeta kede sapa semeta kerjet siapa sama copek kuburna siapa se mepeteng kuburna tahu kapi tung situng oh ternyata tang anak ternyata tang kompoi manton la tak pe lagi oh din takut tak ya lembi matuan manto je tinggal mate matuan ada tak intare sakale anan to saya kelone matuan tak baca Fatihah sakale ngyo din takut ya tak ya lem to bi matuan pacat luar ya banyak, saingnya banyak. Terus kau cak mantu sabaling peraten. Tinggal mati ada, tak intare sekali pun ada tamat selamatan sekali. Wa may yad'u ilaihi sapa si atu akidah abane ka oneng. Wa man yahzunu alaihi ban sapa se masossa alaihi masossa de si mayit oneng tung situng. Wa man yad'u lahu se manfaat sema seneng oning sa kiriman sodako kiriman fatihah kiriman doa kiriman istighfar kiriman tahlil kiriman bacaan Al-Quran wa man yahzunu alaih ban sapa orang sama susah tahu lebih takeda lebih takercet lebih susah ning alam kubur ini kan mun ki odi pon nek susah maka ning alam kubur lebih susah mun selama odi seneng maka insyaallah ning alam kubur lebih seneng Kimon mangken pun sambian boleh pebingung bi anak mati lebih pebingung boleh mon mangken kuli sambian nega pun lah pepegel bi anak mati lebih pepegel boleh tuli pamareng wong durung aja kekeket anak je mumpung pada ki ngode nah macek ngalaman bencong mumpung ki ada jong keket cong san mesan cong jadan tek tuan ben sing ngalama mumpung ki ngode engko ngode kaki mau lah keket san mesan lah mek temu tok sapetok ah beda iya mulai tua kita kalah sambian kita bi anak kalah laban mumpung ki ngode mumpung ki kuat pada sehat tak pada tegas keket setiap anak lah pong durung gengseh suwen nanti apa
Mula tua kocong kotaki bapan mula tua tong pentong cetak tak berdaya sambian pun mumpung ki durung tak ada ya boleh berdaya mesan mesan je lah coran-coran cong maju cong aja nenget ban berdaya pengkes lah apa ya tuli mulai pengajian di sehari bedung apa suwen pegel sekali cek takon kanan toko le lamare alaban ba durung pong sampean kita toko le bianan ku aku mangken tuli kerja taki lah semaja ni lapangan wah mare trawe deh ki temu tok sepetok le cong mun pajet engko kalah engko terus lah kalah nyingke di beun mun beun se kalah nyingke di engko ben pong durung tretan beun ki benya angok kae lang beun kok tempeng tretana wa ki bede tretana se mapan se pelak se praten langilangan beun kok dei iyalah di materen tenna keng mak bola materen je apa nek mata odik mun laban bi anak pak kendaraan mapan ekonomi na lancar bungkona sae kan oh tapi laban bi anak apa nek mata odik mun ngak nek mun laban bi anak ada nikmat tau odik ni ada nikmat tah ada kenikmatan ni melebihi anak sesoleh solihah. Ni'amal ilahi 'alal ibadi katsiratun wa jalluhunna salahul auladi. Nikmat dari Gusti Allah ni banyak. King sepaling agung sepaling raja nikmat anak sesoleh solihah. Mungkin bungkona sederhana tapi anak luar biasa akhlak. Mapan kering sepona. Sini kada. Iji gara-gara. Ngajak dak kebun binatang tawanan. Telasan tongare dak pemandian, telasan oleh berempare dak kebun binatang, karo nyengok ketang, ngedo, ngak ketangnya. Nah. Pah bila saya kayak begitu lema guru, begitu lema kiai, begitu lema habaib, begitu lema masyayikh, begitu lema ulama asatid. Jajal kayak betul aki gento, anak dan kaulah. Oh masya Allah, tu aki. Penyengok ketang ngedo, ini kan ngakan ngacer aja bapak nih yantem eh. Nyengok ketang. Jadi penting nih Pak, penting saya nggak ngesteti ongku, tinggi. Karena kulit sampean bekal saya mulai saya tinggal anak kata apa, ya jilah nah. Jadi nembona. Sampai setahun sini kene. Sampai setahun bapak nih saling leleng. Fataduru ba'da dzalika hatta yatima alaihi haulun sampai setahun. Pendak pertama peringati pole bi anaan, pendak kedua marsine ka ngahole, marsine ka nyebuare. Masya Allah. Mun daerah Probolinggo nyebu ni kok rame nyebu ni kok raja. Bodo pajung, bodo sarong, bodo kelampi, bodo sandal, bodo thomar, bodo macam-macam pokon. Bodo lama, bola nyebuh malai celep candring tuan. Ya celep engku, orang baca sarong yang kui ke apa jeng bi orang saya beri. Tung situng orang datang beri sarong kepi. Edin nare gucur buges. Nyebu je baraja. Cek leme kiai on jeng kepi. Anu saya tengah tahu salah udah jedon je. Cek senti mana nyangok na berempat. Maka ada nyangok na gentelo juta. Enggak rasa keme buat. Anu saya tengah tak usah lauk deh jebel. Mangka besok nang kau ketemu reng deh. Nyebuare tak kira kemelarat sampai nyelamatin reng sepo nikah. Ki atamba meseneng orang biraja genjer nah lebih-lebih meseneng orang sepo onceng guru nyebuare nikah. Sarong, sandal. Ya coba coba tak yang ku ya bagi dah hadam. Sarong pir ngepir ya kiai di mau sare lek gelek bi orang je kiai aja mak pir ngepir sah. Ya sesemu apa tadi lah yang ku mun nyebu. Ke Probolinggo ni sini ke sudut teng kopi beri kopi sarong kolampi. Nyebuare raja. Madepi dena antara nah pendak pertama pendak kedua ngahole mari sini kan nyebuare luar biasa toman nang daerah Probolinggo kama daerah Kecamatan Maron mun tak salah
acaranya ibu nih pembicara nedok mau balik ke mau tak salah 12 kiai saya yonja tapi tak ceramah kapi termasuk almarhum Habib Abu Bakar Al-Muhdar cak pidato kapi jan Habib pidato tak mare 2000 malam jan are pondut saya nuanu tok selain minal hadirin kicek kejadian siang acara rame ya, niatnya dari makin sampean nyelametkan orang sepo cek tung perhitungan jengki odik lah tak bisa mebunga maten kita mebunga boleh cek masosa bonan mon ki odik masosa ting boleh sete cek sampai masosa karena orang sepo lebih sosa waman yahzunu alaihi siapa sih masosa orang sepo ni ke oneng pak atuaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu tasaddaq ya Ali tasaddaq ala mautaka fa inna allaha qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fayafrahuna ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat setugasa ngebe gencerna sedekah orang seodi pada pada orang-orang selamat nikah. Ting pun oleh kiriman sedekah fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya maka seneng alam kubur ni kebungan melebihi oleh kiriman ketika di atas dunia mun sampean oleh kiriman oleh parsel oleh THR masalah separak telasan oh bunga luar biasa tepak butuh kebetelasan ya oleh THR-an oleh parsel oleh PC duk rumah bunga ya tak nagu PC sak pasaan pas saya kebetelasan beri ngaberi ketahuilah orang yang senang alam kubur ni lebih bunga oleh kiriman Fatihah sodako Fatihah melebihi sampean ketika dengan alam dunia oleh kiriman hadiah dari orang lain timpunlah oleh kiriman hadiah Fatihah sodako pas adu ada ke Allah Subhanahu wa taala Allahumma ufir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha ya Allah sepora aki itu sana orang sama padang kuburanku le Gusti paringin swarga orang sama padang kuburanku le Gusti tak cuma-cuma ya beles bireng sepo neka ya mangkana sodako saya pentak ada kiba ada keterangan kebudi neka saya pentak neka sodako kada sepaling mebunga pon selama setahun Apollo napa aleleng faida tamma mongko ari kalane sempurna apa haul apa al haulu setahun rufi'a mongko den angkat apa ruhuhu ar-raisi mayyit ila haitsu yajtami'u maring sekirane kumpul apa al arwahu piro-piro roh ila yaumil qiyamati sampai besok dina kiamat ayun fakhu tegese ayyuma ayyauma ay yauma yunfakhu tegese dina den sebul apa fisuri ing dalam serompet setahun ampun sempurna fa idza tamma lahu syahrun atau haulun sebulan nika ampun nah setahun nika haulun setahun nika ampun sempurna rufi'a ruhuhu maka ruh nika yangkat dening Gusti Allah ila haitsu yajtami'u al-arwahu ning tempat sikadima arwah-arwah nika pepolong dening Gusti Allah ila yaumil kiamah sampai dina kiamat arwah-arwah kabeh nika pepolong dadi situng dening Gusti Allah ning situng tempat ila yaumil kiamah sampai dina kiamat yangkat dening Gusti Allah semarin setahun sempurna dari petongare sebulan marsineka setahun ini kebiasaan kebenger-tenger bi orang tok petoken Pak Polo Arena nyatosa nah pendak pertama pendak kedua sampai nyebuare kebenger-tenger saungkun kijak dentek ngehole ben maria bejeng je engak kering tua bene karo engak setahun sekalian ben hol bene nek cuma kebenger-tenger sampean mun para aja acara nah kebenger-tenger adapun sabenarin adik lebih rezeki sahabat masjid sahabat dengan anak yatim sahabat fuqara masakin beri buka do orang se apasah beri bantuan do orang semut waki bantuan bantu gencer ne bagi ketanggereng tu tahu saya ngocak sama nak kerentek pangeran lah tahu nah nikah saya paling meseneng kering sepo seneng alam kubur sobung saya meseneng enggak
kiriman sodako. Karena pertama kali saya penta ki sodako nih ke saya penta. Saya penta kada bi orang sete-sete nih kubur nih ke saya penta kada mau nabeli ketunya terus sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas salihin ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Allah Ta'ala nyerita aki apa saya penta bini alam kubur nika Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, tunda aki boleh pebeli sekejap ketunya Gusti qarib ning durakaat be Gusti nyon durakaat bayi qarib sekejap saabi te durakaat fasaddaqo kula sedekah wa akun minas salihin kaula terus dadi orang soleh. Mun mangken dadi orang soleh ada dukungan sampean ngaji ke nyari bareng tak kira nemu bareng jalan lah no apa nanti bareng yang bareng tak temu sampean terus Jumatan jalan jam 10 jalan nyari bareng tak kira nemu bareng sampean kocak neng keneng mana jalan jam 10 komat je gua jam 10 lah jalan neng keneng di aja paling lah keneng dung supit juga kok cak nyari dukungan sampean pun berangkat punan terus sedekah saya pentak ada biar orang sesetin kan fasaddaqa kula sedekah Gusti pebeli sekejap qarib sekejap kula sedekah arep mek sedekah kadek saya ben tabi orang mati aja sebab oning ganjaran separing rajin ning kuburan niku sedekah Pak ben ternyata amal sepaling berat ki nika amal sedekah paling berat aja lah mau tak percaya Jumat nih mbiyen Jumatan nggih 100 ngebe 50 ngebe 20 ngebe 10 ngebe 5.000 ngebe 2.000 ngebe 1.000 bedomplung lebat ledeng megendeng oma tak tahu mbian pas jet mata kerjet langsung ngalak ke kaping ngalak si 100 tak tuan je raja gelung kok cak engko ban butuh deki bensin seti berapa seti 12,5 ngalak si 50 aduh cak gak magaga sampai ngalak semergang lo ngaruah si budak murgengi lo nga sorong ngalak sekenean boleh sampai depak si carpet itu lang kok lah tadi korban jangan si carpet jadi kila neng ngomplong congok mon Jumatan nge congok tanya aki dah sebagian mitong dek soleh aja tak kira namo atosan tak kira ya neng ngomplong kecuali mulai bagi nyon fatihah di ruah neng ngomplong jadi 2.000 cirik-cirikan pelengsernya aji yang karena rek malu makan rek tangan lah pas sampai masjid lah bure mason lah pacut paling berat sodako paling berat mau lulusan sodako Pak terus tahu mau bener orang ibadah tak pati banyak keng loman lebih kecintaan dengan Gusti Allah tenempong orang ahli bodoh cakang tak rontor maju keng teren sedisa tinggal sampai banyak ibadah pun peloman bereng sakit ngeding bereng sakit datang ke tul entar bantu ini sampai bereng soki banyak salah letak bantu kakak rasa sakit pakemet pulang tak nyaman brek kan ketamuyan pokok salah letak ngebe pese tak ngebe nekakanan kok tak beri beda kata beendri persis tak abid ya kita ada Pak Bunggon lah innalillahi bu dele kok tak ternyata amalan sepertama saya penta bi orang mati nih benih haji benih umroh benih maleng bisa umroh Pak oleh korupsi bisa haji bahkan mencolon orang tar ustad kerlangkor pak haji kapi cuma yo oleh nepesen oleh ngeco di negara segala tak gawo sampai nanti 10.000 terus sedekah tuli cak dan tek deki mun tek deki burung sampean pasti burung sampai nak rentek terus sedekah tuli pak keluar segala jia deki mun nenten bersana sehat dia cak enggak lah deki lo pulsa nebon karsa kone
Peker biket pakai tenah. Buru mun ki mikir, markan cak mikir mun sampean terus sedekah sekalane kecak detek soki. Engkau mun dipese sejuta sedekah bil. Rang-rang nego. Dek barungnya lah ngebet 3.000. Paling banyak 5.000 tak kira 5.000 je lah rata-rata rokok ngecer sampai kopi situ kesedut situ. Kerupuk bi ciu-ciu lah kopi. Empon cak dentek mun sampean ada dentek soki tak lemah sedekah cerek sampean. Maka orang loman ni kayak kecintaan dening Gusti Allah. Qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang selampak semak dekat Gusti Allah, yakni semak oleh rahmat Gusti Allah. Tak gawo. Kening situng penyakit cerek, situng penyakit cerek ni. Kandi orang sandi ilmu alim pinter buat ceramah hebat king cerek ada elang ya apa je muna debat pinter kola wakila debat kalah kapi king cerek elang ilmu na kau kena situng penyakit cerek je medit cerikit biasa orang ibadah nasa biasa king lo mana luar biasa wah nikah debu Gus Ali tulangan. Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai manusia seorang hamba yang ibadahnya pas-pasan tapi dermawan daripada ahli ibadah tapi medit. Debu Gus Ali tulangan. Engkau lebih senang akan cabi orang sesekuni berdetak genana. Keng loman tenempong orang sekruk mungkruk duk nunduk keng toh berek nuwes bulu buri ongku ya monteng kan ada buri tak bulu keng saking dari cubaan ring cerek sampai kocak pada bi bulu neburi kalau cek cubaan sara bulu nak kemang bila cek cubaan bah bulu neburi gimana ke montek perangi kulit sampean terus dak ring tuana pun cerek dak ring tuana cerek tak dah berhenti pun cerai akhiran. Makanya ni kasi paling repar bi orang sete jangan Gusti Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Ternyata dunia gula tak manfaat Gusti. Etat-petat bi anak-anak gula ternyata tak enggak. Kula di kendaraan ternyata tompak tak gawe ngaji tak gawe salat berjamaah tak engkui entar de pesarian entar de bareng setak nagena melolo. Compok bening gawe zikir mas Al-Qur'an pun lupa kapi kedan kau lekasta. Tahu dia lah sedekah kin kapi bingko dak Gus jua Gus Muhib dia ada re kau katamu yang dia aja coba bedek yang benereng di orang jauh sarang asli orang Bogor atau neng tak salah orang Bogor beda Belanda orang lah nikah kere mano bengkeng benekan kuy gula gunaki kan kuy kebagusan seneka ada yang tamu ide aja ya general masih tak pati gena kora loman deh lah wajuban kalau ngantos becek ceren artinya ya tetap asolat apasa ibadah pas-pasan keng loman sini kele karena ibadah ini kalau bener ibadah bi pangeran to ibadah bi orang kia ibadah vertikalnya mana ibadah horizontalnya mana mon vertikal nih kebi Gusti Allah mon horizontal pada manosan oh bener yang sakit kanak yatim bener selapat ibadah raja nih kak ya nih termasuk saya pentak ada sodako fa sodako wa akun minas solihin kau lah terus teti orang sesoleh neng tunya ada dukungan itu tidak yang soleh nih cenderungnya kamu soba bedo soleh bedo musleh soleh ani ke tak pada bedemo sonamun soleh ya ben ki cuma solat apasa zikir solawat king mondek tingkatan lebih teki pole mon musleh ngajak orang dadi orang sesoleh lain pun genar lah yancam sampean kadik cek ngajak orang atau obat cek ngajak orang ambu cek ngajak orang apasa cek ngajak orang napa nyamana dak jalan-jalan saya tepak dateh pun mulai banyak orang ngerasane sampean pun
Kemun sampean Jumatan jalan kade, terawih, toron di budi, darusen apa, kita pateh. Lamun bedah hanya orang-orang munafik. Keng mulai tingkatan musleh ngajak orang untuk jadi orang sesoleh lain punan. Enak kerena sampean punan. Karena yang kep langalangi sampean. Hari mau orang dia kapi dia kita baju tang dia. Nah, neka tingkatan orang sesoleh ben se musleh. Kanjeng Nabi ketika kita ngajak Kanjeng Nabi tak apa dia bermosona. Abu Jahal pun salut ke Kanjeng Nabi. Orang-orang kafir pun menaruh perhatian ke Kanjeng Nabi. Tapi ketika Kanjeng Nabi menampakkan Islam ben ngajak Kanjeng Nabi, bitem punan. Mosona juraja moson Kanjeng Nabi. Saya salah salut tak salut. Saya salah setuju tak setuju akhirnya. Sokor ambu Kanjeng Nabi tak dakwah, montro dadi orang sepaling soki, engkau auruna sokor tamak kayak dadi orang sepaling soki. Mun Kanjeng Nabi re sokor ambu tak ngajak, sokor Kanjeng Nabi re ambu tak ngajak Islam, da orang lain tak ngajak Islam karena terancam. Fir'aun Abu Jahal terancam, Abu Lahab terancam punan. Benih tak tahu bener Kanjeng Nabi re. Benih tak tahu oneng Kanjeng Nabi re cek bener. Sokor ambu sampian, sokor ambu ada wah. Sampian montro dadi orang sepaling soki, kaula urunan siap bahkan lebih separuh dari tunya begitu. Mun sampean terus dadi orang sepaling mulia sampean mangken yang kak dadi pimpinan dan kaula. Seluruh kota Makkah orang-orang hebat-hebat nih kak dadi anak buah sampean. Mun sampean terus dadi terus andi orang bine sedinratin siap pele kama saya terus sampean bagi kapi. Nolak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mau naba cek patah bari deui. Lemele ge auda dealer. Lambang bunter apa lambang H kota terserah ya mero lo la sumun bukmun yun fahum la yubsirun langsung panongkem Pak mata titi buta kopeng titi tengel lah awak ongku sejuta pancok sogok sejuta 10 juta tak bisa 100 juta pola WA kada deki katanya nomor WA mau 100 juta lain lah mau naba korambu sambian ngajak orang bian tikel masih pun bodoh taruan bian jamunya masih bodoh orang ngak nikah sambian nengeneng cek sampai ngocak berapa 50 juta tak bisa tetap amonye kok 250 juta monye king tak pati santak kelitikan dah suara lah. Mondo ada pengadep speaker dia. Pengadep ke pendapat cong. Iya. Ulah sini kau mau pengajian saban wa. Pengadep dah pendapat aja. Malah tahu tinggi na. Ketangmunya. Almarhum Ki Bilan, almarhum Faisal nika. Mater padang pengobur na. Masya Allah ning akhir umur luar biasa Faisal. Lancaran hidayah. Lancaran hidayah. Kula mun pengajian ning budine mujib dia. Ro speaker ora pengadep. Malah ngeding teng gini aja. Pedhi tang colok remene ngeding akeh jan kula. Lancaran hidayah. Masya Allah. Termat muga padang kuburna. Sapa ora tusan banyak nantinan almarhum nika sae. Nantinan banyak. Nah, loman orang. Abri atolong le nika kelebihan sing luar biasa. Elang kecubaan saon tahun roba. Kecubaan saon tahun nih elang keneng loman nih pun elang abantu da orang nolong ka orang elang pun saon tahun coba nih pun sebalik ke mulai keneng sifat cerai nih ka ilmu je elang tak gawo orang long kalong surban ketuket aduh apa dia proyek sar muni PT sombongan keborngan itu seboreng abareng bi anu mau kebarengan tok men PT sombongan abareng anu jan bareng rumah jak bilih tak kebarengan aja pon matur muga dadi ilmu sing manfaat lha nika ring sepuh nika entar kecompok kuli sampean nika dari petongare sampai kena sebulan sampai kena setahun congo beda emak antang dunyar ya bagi kata apa tang dunyar ya kerep sabana saya kerep semeleh ring sepona bungkoy kenengin saya bangun ring sepona kendaraan tompak saya ngobengin ring sepona beda makapir ya Masya Allah ya termuka pada selamat ring sepo kapi
Matur muga segi ibadah umur tambah umur sebarokah. Matur muga anak-anak kaul panjenengan tetikin anak saleh salihah bijahi khairil bariyah. Amin Allahumma amin. Kama qala Allah taala yauma yaqumur ruh wal malaikatu ila akhirih. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama kirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihi. Allahumma salli afdala salatin as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa midada kalimati kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل أتقيا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا